ранку поснідали. Думаю, не буду, що мама, знаєш, хай вони чуть пізніше, бо то реально четверта ранку, знаєш, коли вони почалися, я вже написав, але прикольно. Я через тиждень. Yo suelo salir a dar torneo. Pero depende que te gusta el tiempo de pasta, yo lo puedo pasta. Dale, José. Mira, ve ahí detrás. Aquí hay 3 o 4 solo.
Bueno. Gol. Gol. Sigue, Nacho. No pasa nada, vamos. No sale. Не може просто зараз у ворота вдарити. Yo me quedé flipando. No, porque me han increpado. Mira, va. Yo me quedé flipando. No, porque me han increpado. Mira, va. Все, номер 6 я ¡Vamos, Elche! Segundo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Primera! А зроби дудку. Коли забули. От сильно ти так дудку зробив, а можна ще й іменно як мотоцикл. Pero si no ha hecho nada, tonto. Bien, Nacho, bien. Bien, Nacho. Ábrele. ¡Paso! ¿Qué pasa? Para vos.
А я ще бачу, що є такі діти, які аномалії оцих щоб зав'язані. No va a ganar. Toda, 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 toda. Toda. Del pie. Ya, del pie. Dale, 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 ¡Vamos! Saludos a la cámara. ¿Ya en Madrid qué? Ahora Madrid gana 0-3. Ahora Madrid, ¿Ya en Madrid qué? Marcos.